ngiyolenta enkantolo inivele noma senipha ku-10 years ukuthi nikhulume iqiniso ngoba nyalo ngilona lodwa leyanikhulula ngoba naningaya enkantolo ninje ningakakhulumi impela inkantolo itanipha ku-30 years uyale kubo-50 le kufana kwami sekukuyini-ke niyakhuluma noma nikhuluma ngoba vele akungisidi nalokungakhulumi ngoba vele inhlanti seyishelwe ngemandi. Hayi-ke sengidikhethele mina-ke sengiyahamba nyana. Kuthinte emva lokuba sifihle kubabhena mali andiphumaphi wasibita sonke bantu ababhodi sekundlula inyanga umnakethu asishiyile la ekhaya nenyoko kathi asishiyile nami sekusikhathi ukuthi ngibuyele emva ekhaya sebayangizela emane into lengiphatha kabi indlela leniphathana ngayo la ekhaya niyawebhana kandilalelani sicelo nawe Jabulo bantu abakenu la ngiyacela lokho ukuthi nibemukele unyoko wabemukela naye lo muntu alikho lenye ikhaya esingaba naye la kukubo la awandi lena sesotovayisa ngoba kanti usaqhubeka usashumayela awuthule manje bafuna bathi basuka politika futhi usithandaze nini bantwana angidlali phela mina ngiserious sicalo nawe Jabulo ngiyaphinza nibatsala nandaba ingawo nemnakethu nje wanishela indzawo uthi nakhe kumnyalo ngikathe ukuthi niphume niyawende emabala kumbe nanomsindo nganqipha la ekhaya nikhona ekuvala not lengugatsile kuwe ukuthi ungibhaso bhelena ngemantombazana lamabili kuze kufike isikhathi sokuthi aphume ayowenza nako konke-ke kulokula khaya njengendlalifa utawubhasoba phathe ayike ani ngisimbosi ngeke laba mhlaba basale babuka umuntu la khaya abantwana nalakhaya laba mhlaba Ngisibona batasalale emcashweni atikho lapha emcashweni atikho baveza nalikhokha ngolikhokha lelo gama emlonyeni yena nangiva inhlamba leyo alikho lenye ekhaya labo laba ngaphandle kwaleli thina ke qinile mfana ngicela ungabanaki kumnakeni lapha bahlanyisa lapha bakwahle kumele bakwende lapha inzaba yenu ngiyifakile lemphakathi kumnyalo ngikathe ukuthi nakuphela nathi inzaba abantu elibalo babe setikwayo uyeva sisa yebo kodwa lo ngiphatha kabuhlungu ukuthi kungani lo muntu esicala kwente kanje nakasaphila babengaseli kasona bantu ababhodi ngicela nibuthane ngicela nibambane nibe yimbumba akukho lokuyawungena uma ngabe nibambene ningasendeli mina sanenendela umnakethu nami ngidawucela kusheshe ngibaleke mina yinye le bhasi yakami niyadi ke bo-anti siyabonga andiba nathi emzimeni omngaka siyabonga asangikupheletela eqinisweni nami I already mistake kakhulu futhi asangikupheletela ngokwesikhathi sesishaya Nelifele mnyama mdele siphila nemfaka hliti mnyama akona ngani mnake mayela ikhaya mdele nelifele mnyama mdele siphila nemfaka hliti mnyama akona ngani mnake ngithi ngigame impilo wena umila mbiko songasukala ngisimpilo yami ngikokali ngenelela
usho ukuthi bese kutense kangako. Nikhule ndzawonye mozi. Nayi nivale ngistressawo. Abafana bakithi ngibathanza bonke ngelingana. Nyalo nje lokusebenza kuhlukana mina ngadi ngende njani. Yebo mngani. Manje mina uthini about this whole thing? Awulobheka wamshana. Angadi because besolo sithulile le meeting yonke kude la kushito. Nawe phinde nivale ngistressawo. Ngistressawo ngiloko ukuthi every time ngithini sihlale sikhuluma nawe uyasathi mosisi nje. Nyalo kude nje la kushito angimathi lokhu ucabangani ngayo yonke le situation. But ngoba ngiphethe wena mngani nami uyabona mosi ngiphethe uyathi ukuthi uthini papi. So utangitshela ukuthi ucabangani because angikahlala ngakutshela wena ngizamjabulisa. But anyways ngani asengideze na teacher ngilobaphakela kaza aqedile kuphela agcinile. Ungitshele lena sohamba le. Emnakethu bafo lento ya-anda ngiva mina leyo ukuthi athathe likhaya lakithi anike bosomcasho thina zange sesiye siyobahlupha lembabane basahlala embabane abanaka baphi thina sitihluphekela la khaya. Bhuti lesho uliphinze lelo mina lokunye lokubese kuyangimangalisa ngandi andi ngathi naye noma nje umfu le sebamdlisile lokuthi asitshele ukuthi mnofo sangwe lo tobuka la khaya sikhona sini sibatsala hayi nani ngenza ngivumele kule nto lena mina ngeke but ke bhuti sheke imkonga safana nje ukudlela amathambo enqondo. Hey babe. What's up? Right. Oh, I'm just distracting myself. But again, it's nothing you should worry about. Thinking I just we are thinking how it gets. Oh, baby. You can talk to me. I'm your future wife. Honestly, I just feel like I can disappear. Maybe won't get over Hi, Bo. I mean, this is a beautiful home. Pampa betunje bangakula kahle buka nje likhaya lonke lelo. Baby, I want peace. Bayikho yonke le nto lena. Ngabe sevana mina ngomnakethu. Uyathi ukuthi bengicala ukubona Xolile akhathateke ngalendlela. So, it's not worth it. Kube nje we should just start the whole thing, sikila netimpo and just go apart. Manje ke beba khambi ngempela. Umndeni nje ngike nje azavuma. Mina nje thatha ekhaya. Emalogo nemahembe. Hawu macakasana. Emasudu nemadresi. Ngasho ngathi ngiyohlukana nazandile wena. Nyalo nje ubuya lengesheya ubuya ke ucabuza nje. Hawu kanzani na ke. Bona phezingana lapho ukuphishaneka ngekubada itikha. Sofuna kuthatha umfati ibhuti. Hawu mnakethu sikhalisana. Kuyacaca ukuthi bemphakathini abafika la. Batasikhomba indlela. Bese sihambe. Lento bese ngiqalile kwakha le kwami. Njengoba utibona Khongwane etambe ngempilo hlala. Hawu bafu. Kanti ke sekude siziwe saloko. Ngisho khule kugcwele bafu. Hayi bomnakethu. Yini manje le? Ibhuti hlala phansi mnakethu. Hlala phansi bafo wami. Hayi bo. Ngibuya ukuguduza lengeshe. Unginikete lokho. Usilana bhuti. Sive nje sithela nje ekudleni. Liveza indlebe tavele inyamalale bhuti. Tavele linyamalelwe ingqomvu, ihanjelwe ingqomvu. After 5 days tawuduka nelive. Hey, Lapho ke tingathi vita unyamalala. Khuleka wena. hayi mnakethu. Utofaka wena. Utofakela notho kuphela. Ugcinile ngeke kulunga ukuthi ufake kuye. Ngoba sekutobonakala kusekunesandla semfene nemkhonyovu lo wendekala. Hawu khuleka mfana kithi, khuleka bafu. Nakusho njalo ndawufaka ngithe inkinga mina. Ngiyacela siphuthume, bataze badlile ngeqhaza. Asambe nje siphuthume manje. Oh, everyone goes.
ngisho lami ngibona sangiphalele ngizoba singayistress. Sana isikhundla kuyona lesinye. Baby, pana maita. Ambeka.